hamwe no kureta umwihanga ebintu bitarukujunda okukira munonga Buveera konka bwanyuma y'amezi abiri gonka umwebembezi w'ihanga akanga kuta omukono aitekeeri arikuhabura oku kabineti banze kashwijuma itekeeri batakariteire mu nkora. Omukuru w'ekitongole kya Uganda akiriza ebyarahanga ajumire ekihandiiko kuruga omu bantu boona ekyetire Public Declaration on Plastic Pollution barikushaba okuzibira okukora hamwe n'okureeta ebintu ebitarikujunda omu ihanga okukira munonga Buveera. Byarahanga nagira ngu ekihandiiko eki kikakorwa abantu batari bamwe na bamwe omuri kiiko rw'abantu boona orwabeire aha itendekero erya Kabale University orwakabiri rw'esabiiti egi. Okushaba kwitu owa President Museveni, President w'ihanga eri na gavumenti ngu akaveera na munonga akampa okukozesa omurundi gumwe okakanaga bakabaninga shininga bakiyeho omu Uganda egi okugira ngu obundi itwa abantu ebinyamishwa nesi tekabasa kuterera habwa akaveera akaturetire emitawana. Okurizirira aha byarahanga ekiganiro kikareeta abantu nyamwingi okuruga omu nshonda z'ihanga ezitari zimwe na zimwe okukira munonga abami ba gavumenti abembezi b'ebitongore ebitari bya gavumenti abanyabwenze nangwa oteireho n'abebembezi b'amadiini agatari gamwe na gamwe. Oruterana hari Kabale University rwari rurimo abantu bingi munonga harimo ebitongole bya gavumenti harimo ebitongole bitari bya gavumenti twatwine abantu ba university twatwine abantu b'amadiini gona twatwine n'abantu bingi abantu ba bulijo abashubuzi bo mu tawuni twayeteraniza hamwe hari Kabale University okuhajana hakikintu ekyakaveera muringo nugwo gume byarahanga nayo nzira ashobora ngu ebicupa n'obuveera ebitarikujunda nibyo birikusingayo okureetaho mwijurano mu ndembo zitari zimwe na zimwe z'ihanga okumunonga orurembo rwa Kabale. Yes, obwakale bakabagireho enteekateeka egi nangwa bagiraho ekitiiso kyaraba mu paramenti konka tikyakoragye 2019 orutaro twashonko Kabaro tukarurwana rwaya bitsiriaho Rameka Duhimbaze orukora n'ekitongole kya Nyanamo Community Conservation and Development Organization hamwe n'ekitongole kya Million Trees International Organization ebirikushanga mu district ya Kisoro agizire ngo bwari kwikizana n'ekiteeso eki onka aina amatsiko ngo tukirkwija kuteebwa mu nkora konka nyo kindi kureba no Buveera tukabasa ko Buveera hatwine kuronda umuhanda ogutwobasa kubaho na no Buveera lisakolingi aho kwaje ngo tuyo Buveera aho koraze kureba mwonyo bagutera mu Buveera baraze kushanga amandazi baragusura mu Buveera ushange chips baragusura mu Buveera so twaje ngo tuza kugira ngo turo Buveera completely echo tukabasa kukigwanisa. Muringo nugwo gume umukuru w'ekitongole cy'ebyobuhangwa International Environment Management Authority ekirikujunaanizibwa hakurinda obuhangwa bwensi akankwatsa abarerega amizengo ebintu bitarikujunda okutira munonga Buveera bishemeire kurugaho. To clean up 1 ton of Kaveera you require $3,000 to cover collection, transport and effective disposal. Omubutumwa bw'omwebembezi w'ihanga yahanangiriza abanyayuganda okurebeka ngu babasa kukora ebintu ebirikubaasa kugaruka omu mwanya gw'Obuveera ebitarikushiisha obuhangwa bwensi. Have shown us that microplastic particularly affect the reproductive system of men. Scientific research has shown that our food sources are now contaminated with microplastic. The consumption of food contaminated with microplastic poses a grave threat to our health.
mukuru nugo gume Minister David Bahati ujwitsira omwembezi w'ihanga atongwizeho report y'ebyobuhangwa eyitiriwe The National State of the Environment Report ey'omwaka gw'2024 ekozirwe abanema bakwatanise n'aba National Environment Research Agenda ey'omwaka gw'2024-2025 okuhika omwaka gw'2028-2029. Amakuru agagasha kwa Jimmy Emmanuel aba tayari Weston Kabare.